Atesati. Wabuveti kubama. Kansi konso kutembo. Toma kitenga. Wabogumena ebima beninako. Bena mukala sani kubalenda do sisa. Kali bena mfumonsi kunakala kuna. Puis ikalanga. Barrières ikalanga za singi. Wa bampani dunkengi tukembi vo. Bilwazu. Ebian kaka bilena kwa nisala. Bilwazu lusadilanga. Ilimana vo. Kala sani yakala. Kansi kutweti kuenda. Balenda kutusokuta. Uzeibo bakutusokuta. Sifwala sababu ne cédez pas à la provocation. Yakala beto makesa, yakala kwa minkengi, kadu, fani tangula uko. Kakoti sani tatu, kadibao bayukwa mo, mfangamu. Beto kilombo kia mpulusu, ekadu kete bia temo, ba ukiseyo ketika kilombo kia mbibusu, ekadu bia tome bibeti nata. Nakatuzolele nsamu miomyoko, beto tatata manazangu kakweto. Makesa ti, tira. Wabu, petit kupama. Tukuneno. Bila mfumando monsi. Undeno Samuna yetu samu watendwa siku kwa wale leo sikula j'espère que prochainement il faut que je sois accompagné et nous pouvons nous Samuna l'autre délégué et il y a qui sont la vérité il y a une volonté de se présenter au Congo pour Kriat Ben, Kriat Ben est pour ce centenaire, mission Nimiamio, et Kriat Ben est dans toutes les églises autochtones du Congo. Alors, Mutamangelesi, Kakilika Nya, Yanduambo, qui la Kakala Kanta, Kakala Kanya. Fovele yandi fo réunion za zikamulendi kuiza deko za Burundi Congo diaka kani kini tudi di barrière ya mbeno zasi yandi fo twena communauté autochtone de la kutusonga comme Fumonsi batuki di ku États-Unis parce que yena ensemble ya ISA RDC ya itutukuta c'est-à-dire du groupe ya ba noir américain bena kwaku Bangunza, les mona les églises autochtones traditionnelles Bangunza. Et Burundi de Congo, tu as une qualité yenake, on se mutamangele si watu
kimfuka kyonke seifu yakongo yandona ikapeni